Biyag di tao. Awanan ko iti bain, na kayo makaruba. Rumarte natural ta sumango kanyak. Ay na, Anton! Anton, nabartag ka manan. Anya ka matan. Awan pa'y tirabii ang nagawid ka, saan ka nabartag. Ay na, maasyan ka kumamot di tabagim. Di na man, pakibiyangan si Ema. Diyak daw dawatan ka, tigat gatang ko iti arak. Anya? Wen, saan mo adaw-dawatan kanyak tigat gatang mo ti arak? Ngam panunutim kumamot ti salunat mo. Nagadwa sa asawa. Panawan nak dito, no di mo kaya ta pagpapasan nga iti pong tuto. Nay! Anya? Nanang, nabartak mo na ni Uncle Anton. Wen nga rod anak ko. Pukaw man na pukaw. Nakababain ka dagiti ka aruba. Day tangarod kat. Tunggal agawid, nabartak. Ala, umulig kan ije silid mo. Ang mga numangag na kan ni uncle mo. Ad-adaman ng ti panagpungtot na. Umunig ta nanang. Ang mga nuda kayo ti pagpupudutan na. Si kamad kaya ang pare Anton. Wan pare. Nasapa ngay may dito terse na tagpungarak. Unay kamatan pards. Nangag ko ti pa nagpukpuk ka mo drabi. Ito adda ka manan ditoy. Kasta talaga pare. Ada nga rut. Warda nga gatang ko iti arak diag syatak. Anya? Awan din makalapit kanya. Uminumak. Kagingagagad ka. Imbag man tawan may bagbagan ni makin ka. Awan! Awan karbangan na tayo dyan na may papanay ti panagin inom ko. Asawa ka lang eh. Iso nga, awan marami na. Saan kumakasta pare? Asawa ni Emma. Iso sana kasta ti panagsasawam ko na. Apa, yakit kita nakyara, Ha? Nabartag ka man en tatang? Wan, oray umininuma ka na ko. Sana pala, ititid ko mo ito. Ti amin na kayat mo. Ading Kiara, umay kanta maturog tan. Ada pa'y klase tayo itong bigat. Oy, sikang ubing. Numakit kita nga sarsarita kami nga gama, di ka makibibiyang, ha? Ha? Saan mo't Uncle? Arabi nga min una yan. Kat ada pa'y klase mi itong bigat. Di nak man nawawagan ti Uncle. Sika, Gino, saan kakapkapin ano? Ha? Anak na ka ni Emma, iti kinabalasan. Day tatiin mo lang iti panunod mo. Saan kakapin ano? Gino, anak. Apay akas tati langam. Kasla nagsangsangit ka. Nanang, Ibagam no adda parikot mo, iti kastaam mo. ni Uncle Anton nga min. Agkakasakit ti panagsasao na kanyak. Anya? Naku nana, adi nakanukap-kapin ano. Una yun ni Anton. Ala, bayam. Tasya kung ti makaamo makisarita ken ko na, anak. Saan na nanang? Ang mga no panunutin na nagipulong hak. Ang mga no pagpupudutan na tumanin itong mabartak. Iso saanan? Anton, nasaya at saan ka anak kainom asim mangpat. Kaya't ka akasarita. May papanitian niya. Nakasaritak ni Gino. Apay, ada ka di parikot mo iti anak ko. Apay, nagipulong ka di manankan ka na di anak mo. Talaga pagpungpong tutan ni Gino. Anya? Awan mo ti aramidin na asaan anasaya at kin ka. Oo na, hanggang pasalsali dito'y balay. Isu pa'y apakpakaran. Anya? Ibagam ti kasta iti anak ko. Isidir mo ti ultimo kan kanan na. Anya kamutan, Anton? Una, gapot adya kanan ni Kyra, isu pa'y makiinagaw.
No, apay lang amin nga inalam dito dayjay nga ubing. Imbatim la kumalatan kada kiti naganak mo ah. Anya? Ay na pare, oresan mo aputot ni Gino. Ibilang mo latta kumakaspod nung anak mo. Gaputa, anak kat nga ron ma. Ore anya ti aramidek, pards. Jak marami ti bagbagan. Awan mo dagas nga raramidan na kan ka jobing. Kan may sa rumbang kiti pagyamanam ti kaddan ah. Anya ti amom, no isunto ti makatulong kan ka, inton lumakay ka. Adamot ni Kaira nga anak ko. Iswad jak naman dayjay nga anak ni Emma. Kaya't kung nga pumanaw langin, mapanlatan ijayan ni Lola na. Anya? Pasal-sal iji balay. Imbes nga umdas kada kami timakan. Sana na. Tadapay ang makiinagaw iti anak ko. O ala, Gino. Kaira, mangantayon. Wow! Nagimas matan ti si data yun, nanang. Wow, fried chicken! Inatang ko na ito para iti dalo ataw. Saan ka karaman, Gino? Kastoy ti rumbang iti dayto. Apay ngayon pakbuyulat tan tinakamalo kong asabaw iti pinggan ko, Uncle. Anya ka matan, Anton? Anya ka din dito nga aramidam? Apay akas ta titratom iti anak ko. Bagakan ka ano, di mo kaya takas ti trato. Ipan mo, ijayan da lolo ken lola na. Ijay ayan ti aman, ano iso? Ala, Gino. Husto na anak ko. Si daam langan dito si Dak, ha? Husto na, di ka nagsangit. Punsintidor ka ngamin. Napatpatag ta anak mo. Ngam siya nga asawa. Ha! Pwa! Wow, nagpintas mo tanti ka barbaro abag mo, ading Kaira. Wan manong Gino, ginatang ni tatang dito ya para kanya. Kasta ka di. Apay manong, awan ka di ginatang na para ken ka? Kwa, awan. Ngam okay lang. Gaputa, mayat pa jay daan abag ko. Ay, Do kayat mo ma, tika barbaro abag. Awagam no asino ti aman. Iso ti gumatang iti parakan ka. Ha? Ay, di kay madanagan ang kalanton. Kalpasan iti dayto yung school year. Ijayak ton ayan da lola ken lolo. Ijayak ton nga gadal. Nasayat. Apay-pay lang nga oray mamalpas dahito yung school year. Mabalin mat nga itan. Gino, anak ko, pasensya ka na. Ngam dayto iti amo kapag saya atam. Nanang, Amok anatal na ti biyag mo, no adakan to iti ayan da lolam. uwan nanang. Iti dayto yung kinaubing ko. Maawatan kayo. Di kagdanag. Agsingsing putak ijaan da lolo kan lola. Agyaman nukasta anak ko. Ken igaid ko ti agadal. Ikarekleta kada kayo. Agyaman ako na, Gino anak. Sapay ko ma, tasaan nga agsaksakit tinakam mo. Kastamutin ka ni uncle mo, ha? Uwan nanang. Sana nasakit tinakam ko kan kwa na. Anya, kasta tinararamid ni Anton kan ka, apaw. Uwan lola. Pasig nga kakasakit ti sa una may papan kanya. Gaputa sa anak kanu nga anak. Anya, Angim sa nabali. Ada akon ditoy. Awanin ni Uncle Anton amang paspasakit kanya. ay, una yan da dya tao. Sapay ko mga raw, tasaan na pagbabaw yan da kita ngay nararamid na kan ka. Ay na, kamawdyanan na. Graduar ka matan, Gino, apok. Talulangan ngal daw, graduation yun. Uwan lola. Kat agyaman ak una iti anunsyo para kanya. Tanuawan kayo. Jakmat naragpat da ito eh. Awan na niya, man na, apok. Pakaragsakan mi unay kan nilulom da ito agundaway. Ay na, kasla ka, ano lang, hindi may kakada kamay. Nagbita talaga ti panawan. Sa nga pulo at awan ng tinapalabas lola. Manipod pimanawak ijayan dananang. Ay, iwang gayam.
Inawagam ka din ni nanang maun. Impaka maun ti may papaniti pa naggraduar mo iti mabait. Inawaga kong lola. Ang alanganan sa makaumay ni nanang. Tawan kaduan ni Uncle Anton iji balayda. Awan mga sikasukon ko na. Ha? Saan nga minan ang makapagna ni Uncle Anton? Manipod na disgrasya iti motor. Nakaidalatan. Kasta unay nga mintipan nakadunor ti may saasaka na. Ay. Isuanas ken ada kayon ti mangkadwa kanyak. Mawatak no sana makaumay ni nanang. Ni Gino ka di siya kinasarita mi ti cellphone ni tay. Ha? Wen? Ni Gino. Kumusta ba ni Gino? Nasaya at matlat talakay. Kinapudno na. Umadan ti graduation na. Ibagbaga na ang lumabalin ko makat mapanak. Kasta ka di. Kat mapan ka. Sana bale, tasan ka ba't ngagbayag ijay? Ngam lumapanak, asino ko mga iti kadwang dito'y balay. Awan agluto iti kanam. Kan mga sikasukan ka. Ha? Ang lalakay. Awan gaya man isa ang ta. Naibusan ti bagasta. Kasta ka di. Awagan man ni Kyra. Ha? Maawatan namat siguro na ijay. Tamo namat nga awan trabaho ta. Sige, mabit lang nga rod tawagang. Hello, Kyra anak. Anya ti bagayo nanang? Kwa, awan nga minan isa ang mikan ni tatang mo. Mga no, adakwartam anak ko, mabalin ko abuludan. Payadak to apaman ang makatrabaho ak. Anya nga ti may pautang ko kada kayo? Amo yumot nga addan bukod ko a pamilya nanang. Ken may isa. Saan a breastfeed day ti anak ko? Iso gatas na akanayon ti paggasgastusan mi. Anya? Ibagayo man ka ni tata. Agsapol iti trabaho na. Di trabaho akabal lang ti baldado akas ken kwa na. Iti kasta. Ada serbidya kinalastog na iti saan pa'y ana disgrasya. Kyra anak ko, saan kumamot akasta at ipanagsasaum ijay amam? No saan aga po iti kinalastog ni tatang? Ken kinamamartek na. No dimngeg kumamot iti sao. Saan kumakasta tinapasamak ken kwa na nanang? Nalabit nga trabaho pa'y la kumaita. Tapno aday gatang yo iti masapsapul yo. Ne, incancel nan. Ayaw na yan ti anak ko. Kasla saanan anaganak ti pangibilbilangan na kada kami. Anya. Nangig mo tinagsaritaan mi kan ni Kyra itay. Wan bakit? Nangag ko amin dagiti na ibagana. Dakkel tinagbaliwan ni Kyra. Basol ko bakit? Gapo iti bisyo. Nabaybayan kayo pamilya. Ken gapo iti kinalastog ko idi. Impagarup ko no kanayo na kanapigsa. Adyak kasapulan titulong ti siya sino man. Egam nagbidutak. Anton. Basol ko na ito eh. Iswa na sa panaki asawa ni Kyra. Gapo tadyak man lang na isuro itinasaya at kasama. Pinapanaw ko matili ni Gino. Time pagarup ko adjakon kasapulan. Ngamita, sa pulak matlang. Anya. Agbababawi akitan. Kaya't ko nga urnusan ti amin. Ngamjakon kabalan. Gapo iti sitwasyon ko. Ita. Sa pulam ni Gino. Ti anak ko akanayon mo apagsasawan. Apulos adi na kasinong batang iti baribar. Pagbabawiyak na kitang inararamit ko. Ket sapay la ko ma. Tadan tugon daway ang makapagkidawak iti pamakawan ni Gino. Oh, Gino, apo. Itaman pa yan na sa ka nagawid. Wen lola, ada na patagapapanak ita. Ha? Sarong karagda nanang kan Uncle Anton ija syudad lola. Ha? Ay, good one na. Imawag ni nanang itay.
Agkasapulan da ka no. Kaasi damat. Isa o mapanak iti ayanda. Pasyarak ida. Tapambarak mo tanamang tad iti masapsapul da. Ay na, maragsakan nak para kan kapok. Tanasaya at tigalad mo. Pagyamanak unay gaputan na nakam ka. Iti laksid ti sana nasaya at ngayon pakpakita. Kanin parparik na ni Anton kan kay ti kalabas. Kat sidadaan kalata tumulong ita takasapulan da ka. Wen lola. Gapo kada kayo da ito akin nasayaat ko. Insurodak ngamin iti husto. Gino, anak ko. Agyaman nagtimay ka. Una nang. Naglibak iti trabaho tapno masarungkaran kayo ko ni Uncle Anton. Gino, anak ko. Inawagan lang iti anak, Uncle. Pakawanan na ko, anak ko. Amo ka nagkurangak. Nagbasulakan ka. Kansan ka nga imbilang ka sa anak ko. Agam ita, mariknak ti kinasayaan mo. Itilaksid dagiti nararamid ko kan kaydi. Uncle? Amo ka narigat para kan ka. Apakawanan ti kas kanyak. Gapu iti kanadakas kong ama. Agam sapay la kumata dumtag to ti guntaway ama pakawanak. Uncle, hindi pa lang. Napakawan kayon. Iso adiyo ko man panunutan dayta. Nabayagan dayta. Ha? Gapo kada kayo. Gapo iti saan anasayat at ratoy o iti kanyak. Nagbalinday ta akarit ko. Tapno ipanagnag ko kada kayo. Asaan alapad. Tapno igaad ko ti panagadal ko. Agyamanak. Gapo takasta ti panunot mo anak ko. Sapay kuma. Tay kandak iti gundaway ko. Tapno sulnitak dagiti nagkurkurangak. Oh. Apay nagsangsangit ka na ka. Pampanunutang dagiti nagbasulak ka ni Gino. Mabalin la kuma. Amay sublit ti amin. Ipariknak. Ipanagayat ko kas may sang ama. Ba nagadyak pulos simparik na kan kuanay di. Anton. Nagbalin na ka man naging bubukod nga ama. Ni kay raganak ta. Ngay sutin ang ibukbukak iti panagayat ko. Linaksid na tankas naganak na manipod na kay asawa. Malala. Husto day tanlakay. Saan mo na panunutin pa'y dagita? Kas itinako na ni Gino, nalpason. Tinapatag, nagbabawyam ti amin. Uwan bakit? Ikarik nga ramidak ti amin. Tapno masulnitak dagiti nagkurkuranga ka ni Gino. Oh, agpakada ko na nang, Uncle Anton. Sige anak ko, agan-anad ka kumaakanayon, Juan. Kastamat ka na kayo. Aganad kayo umit akanayon. Ken, alwadan nyo kumati salon at yo, ha? Gino, anak ko. Mapan ka na talaga. Wan, Uncle. Di ka madanagan. Kanayon kayo nga umay pasyarin dito, eh. Kaya naibagak mo't kanina nga uray saan nga trabaho. Tasi kasuna kay latan. Siya kundi makaamoy ti amin ang pagkasapulan niyo dito balay. Ha? Wan gayam. Dito eh. Kwarta para kada kayo. Igatang yung iti agas yung Uncle. Ken, gatangin yung mutan, dagiti kayat yo. Siyak ti makamu kada kayo kaninanang. Ay na, agyaman na anak ko. Agyaman kami, anak ko. Agyaman na. Biyag di tao. Kasano akon, Ben? Masikug akon. San ka mat abay-bayan ka? Takdiran ta ti panagsikog mo na ni. Tiyak kumapay kaya ti agsikog.
Taubingak pa iti taon ko 19. Sana mali, tadi kabaybayan. Da kayo itagbalin nga anak ta. Agawid ta nga rodan iti lugar mi. Kuyugan nakngagpudno kadag iti dadakkel ko. Sige, Grace. Lagubing kamit tayo anagsikaw anak kao. Kunam amapan ka agtrabaho iti syudad tapno agurnong ka iti pagadal mo iti kolehiyo. Ngam nagpasikog kamit tayo. Pakawanan dak, tata. Saan ko baybayan di anak yo, tata? Oh, sige. Anya ngay nga rod kat adalitan. Nalpasan ti amin. Okay, kasano nga rod? Anyat plano mbaraw. Ikasarmaw ti anak kao. Kuha, tata. Awan pa yung urnong ko. Anya? Nakurapay kami lang amin, tata. Ay na. Agpapada tayo nga rod ano kasta. Ay kahit anya ngay. Agurnong kayo pa nga rod iti pagkasaryaw. No, adapan nakabalin na, tata. Wala na. Kapilitan ay nakasta. No, ada ko mabalin me, di ure na kaming taggastaws para ti panagkasaryaw. Hanggang awanan kami met nga raw. Anyat trabaho maya baraw. Driver ti truck ti bus ko, tata. Kastaya. Ala, maudin to nga rodan ti kasar. Agurnong kayo pa. Di kan agsublejay syudad, honey. Anya? Kasanong ti trabaho ka dyan? Bye-bye, amon. Nagbasti tumatla ti sweldom. Kanayon pa ya madelay saan ka di? Sa bagay matkinti, Dito ikan. Diyak kaya tapanawan, nak. Tulungam langan da tatang kananang kong agtalon. Sige. Tauray siya ka. Diyak mo't kahit apanawan ka, Grace. Kailiw ka lakit di. Numaya dayo akken ka. Bay, gusto pa na ka. Gawit lang, tanay. Panggal daway. Pinta pa yung mangan paraw. Sige, tatang. Oray, umuna kayon ta sumarunuak. Anya, hanggang aldawain paraw. Mabisinan ka Lepasik la to'y parpas-pasik, tatang. Mabait la day to yan. Sige nga raw, baka muka. Umuna at nga rodain. Di kag baybayag wain. Uwan, tatang. Lakay, madlaw ananakam ni Ben amanugang taan niya. Wain bakay. Nadlaw kumutday ta. Hanggang sapay la kumahat, agtultuloy akas ta. Sapay la kumahat, saan lang nga itaray ta. Madlaw mo't anasing pahit, lakay. Sa bagay, adamot idadnan. Nanakaman ni Ben. 30 na nga minay. Nagadayo ti baet ti tawon da iti anak ta. 19 laeng ti anak ta. Idinto ta 30 ti manugang ta. Naimbaglaangin ata nanakam tinakarelasyonan ti anak ta bakay. Kasanaon upada na nga ubing-ubing ti panunot na tinakirelasyonan na. Kasano lang nga tantibiyag na. Un anya. Kan madlaw akas laan deren je anak ta je manugang ta. Wan nga raw, nabambanog nga gapoy ti talawt nga baon-baonen na pailaang no sumangpet di ti balay. Wen, nadlaw ko nga rod nga adda turturay ti anak ta, lakay. Bagbagam taw. Sana nasaya at tikas niya nga aramiden na. Ay, nagsakit ti sakak, lakay. Ilutam man. Uwan, mabait lang. Tagpilisak bihit, ha? Kapit-pita kami tibado ka naggapoy di talon. Darasam nagsakit una yung ti sakak. Uwan, mabait lang ka ti. Agpilisak labi. Anya kamatan! Nagbayag kamat! Nagsakit una yung ti sakak. Uwan, umayan. Aday ta. Nakapilisak kon. Nan, tayo luto kong tisakan. Ano ko? Apay nga kuktra ka nga eh. Kasano? Kat nagbuntog kamat ngamin nga gunggunay. Grace. Makapasuron ka nga asawa. Nakaginginad ka. Pasensya ka na. Sorry. Mala, iluto kong tisaka mo eh.
Sige, darasam kat ni, nagsakit una yan. Ay, nagrigat kat ngaminan ay ati agsikog. Nagado tinasakit iti bagbagik. Sikala ko mga minan ti agsikog. Ay na, pasensya amla ko man ti anak mi Barok, ah. Nagubsang agsasao. Madlaw nga awan respeto na kan ka nga asawa na. Mawatak na lang. Pasit siguro ti panaginaw na day siya. Ay na, di mo ruamon, Barok. Ung tamot nga minsag paminsan, ah. Tapno saan na ka nga anderen launay, Barok. Awan problema na lang. Ay etek ni Grace. Nga uraan niya pa itararamidan na kanya. Ay na, siyak pa'y kat ti mababainan, Barok. Ay na. Awan ang yaman na lang. Maawatak ti asawak. Bakay, agreeing ka ba? Mabisin ni baby. Pasuswambit. Makaturturog ako na yan. Pasuswambit ni baby, tamabisin. Awanan gatas asusun na kanyak. Inibusnan. Nagrawit mat. Awanan ti padedekan ko na. Anya? Ingka itimplanan iti gatas na. Uray tadamot ti gatas na dita. Sige nga ron, mabitlaan. Darasam kat ni marangrangak. Makaturturog ako na yan. Agsubliak iti syudad tayo nakagtrabaho. Anya? Agsubliak nga waitress iti restaurant. Saanin bakit? Siyak lang tang tagsapol iti trabaho. Siyak tagtrabaho para kada kayo iti anak ta. Syakon. Sikat yagaw awir. Tanalalaing kang agaywan iti ubing. May mayat ti agtrabaho ngam agaywan iti ubing. Jak makaanos. Anya? Di naklapdan. Palubusan nak tapno awan apa. No lapdan nak, nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Day, agsingsingpot ka iti syudad, Grace, ha? Laglagi pa nga daanak mo panawam diti probinsya. Wan ka di. Unay kayon aya. Imbaga ni Ben nga isulangan tagsubling ag trabaho iti syudad. Ngam di mo mo't kayat. Si kamot tagpilit nga agsubli iti syudad. Jak kayat ti agyan dito'y probinsya. Makaboring tatang. Mas kay kayat ko ijay syudad. Marilax ti panunot ko ijay. Apay, di ka mailiw iti anak mo, apanawam. Mailiwak ngam agawid ak tumatla ang tatang. Talaga natangkin ti ulom. Sige, makamukha nga raw. Ha? Ni, sigawad kami na. Nagawid-kawid gayang. Ni Grace, saan mo anak kadwa? Ay na, Manong. Day tangarod ti umay ko ibagakin ka. Ha? Apay? Ay na, nagrigat ti agsao. Ngam, ay na, addan sa bali akadin na na ijay syudad. Kanya? Sino? Katrabahuan na, agkabkabalaydan. Anya? Ang biyaya nga agpasyudad tatang. Nakamain kanina nang yaw tagpasyudad barok. Ang batikan dito balay tapno maliklikan tiriribok. Tatang, Wan, Barok. Aw-awiram laangan ni baby. Tada kami kinitatang yo ti agpasyudad. Yawid men ti anak me. Agawid tayaw, Grace. Agur-uray lagi ti agamam iti balay. Manjak tatang. Grace, apayakasta ka. Si aasawa ka. Ngam nakirelasyon ka payla iti sabali. Nilari ti ay ayatak. Nilari ti may bagay kanyak. Taub-ubing ngam ni Ben. Lakayan ni Ben na may kumpara kanyak. Lare barok. Amom kaday nga da asawa kan anak to'y anak may. Uwan tata. Amok. Apay nga rod nga ilare mo pala ay. Aging inayat kami iti anak yo, tata. Sana mambalin na ito nga narambidin niyaw. Anak ko, maasi ka kumamad ka na iti agamam. Maasi kayo kumamat iti inawag. Nanang, tatang. Ha? Anya? Aginaw ka kunam. Uwan tatang. Ay na, anak ko aya. Unayan.
Anya day tuyon nga inararamin mo. Uray tasaan kami mata nagkasar ka ni Ben? Wan ang kasanon ni Ben kan ti anak yaw. Di ka lang naasyanan iti anak mo, Grace. Di ka lang nagpampanunot mo taon. Basta, nilari ti ay ayat. Kat nakasagana amang ikalay sa kanya. Kahit ko makasarita ni Grace, tatang, nanang. Saanan marok. Tamangan no, may lawan ka nga garamit iti sana nasayat. Juan Barok, kan maysa, saan akayat ni Grace ti makisarita kan ka? Nanang. Pasensyakan parok. Talaga asaan mi amaallo ko iti anak may. Ngam agpakpakaasi Barok. Di mo ko maipanaw ti apo ko me. Hindi ka mananagan, nanang, tatang. Saan ko nga ipanaw ni baby? Kandak pumanaw nito eh. Taurayak nga gawin ni Grace. Ha? Ano nag-start nga tricycle iti batok? Ala, umay ka lari, honey. Wala ni. Oh. Aginayad ka kat ni. Tagkalan ti tiyan mo. Tang Grace, tidimtang. Talaga gayong amasikugan. Kas lang matutulok ti puso. Pumanok nito yan. Kaya ang masang patandak dito eh. Subyak to lang nagitikawas ko. Magnakaw ni tiridaw ti kusina. Nasayat matapimanaw ang dadya alalaki dito'y balay nanang. Kasano adi pumanaw? Kat insangpot mo matan ti lalakim dito'y balay. Saan ko alalaki ni Larry nanang? Ta saan kami nagkasar ka ni Ben? Kat kasano nga rod? Ikasar na ka ti kabarbaro nga asawam. Wen nanang. Saan pa nga ita? Tadandanin ti panaganak ko. Agkasar kami to inton makapagpasngay ken makatanggada. Anya nga rod ti planom ita anak ko. Agnaad kan dito'y lugar tayaw. Agsubli aki Jesu dat. Dahil nakagsapul iti napinto sa panggatak nanak. Adla ti kadalak a high school amang tulong kanyak. Kay, ada kang kareta anak ko. Basta agan anad ka akanayon, wan. Kahit kasanon ti anak mo. Mang tadak to iti suportana. Apa man na makatrabaho ak nanak. Larry, uba man ni baby tadigusik ni Balong. Disturbo na tang anak mo. Di mo pala ngamin ito ditipod ng amana. Ha? Imbes ati anak talang ti asikasuam. May ramraman na itang ubing. Anak kulat ta ni Balong, Larry. Wen ngam saan ko nga anak. Saan anak taod kanyak na ita. Ti kayat ko, tilang anak ta ti asikasuan ta. Ay, talaga ka di adi mo may patag ni Balong? Jak pagan ano. Ito't mukit din iti amana. Disturbo lang na ita. Di mo yadayo ti apo kumikada kami anak ko. Da kami ti mga awir ken ni Balong. Ti anak mi kanila rin ti awawiran nyo, nanang. Tagtrabaho kami ti asawak. Anya, pagtrabahoan nyo. Agsubli kami ijay syudad, nanang. Iso nga awawiran nyo ti anak mi kanila rin. Inawaga ko ni Ben. Katimbagak nga alaan na ni Balong nga anak mi. Katimanugot adagos. Anya, May mayat matlaang. No ti anak mi kanila rin ti bantayan nyo. Tapno maasikaso yung anaimbag, nanang. Takayo pa lang ti mga iwan ita ko nanang. Tapno makatrabaho ka na imbag. Wan anak ko, di ka madanagan. Tajak baybay anti apo ko. Agyaman ak na lang. Agsubliak nga rod manan ni Jesudan. Tainak manan agtrabaho. Oh, Ben, naulimak ka manan. Anya ti pampanunutam? Ako ha. Pampanunutot ti anak ko, ma'am. Kailiw mo ti anak mo? Awan nga rod, ma'am. Hingam nagadayo ti lugar mi. No kayat mo, kuyugan ka. Usaran ta tilugan, tasarungkaran ta ti anak mo. Ha? Ala? Nakababain, ma'am? Ay na, apay kumaamabain ka. Napatid kan iti pamilya mi, Ben. Saan kan asabsabali kada kami? Tanabayag kan nga agpapaay kas family driver mi. Imbag ta nagawit ka tatang.
closing program minton bigat. Sikat yung mga isabit iti medal ko. Ha? Nakasta? Ada medal mo, anak ko? Wan tatang, katno siyak ti top 1 iti klase me. Anya? Wow! Congratulations, anak ko. Congratulations, Balong. Kapoy ti dayta. At ti regalo kan ka. Ah, thank you, nana. Ah, ma'am, kasano nga eh. Inton bigat pa ilang ti closing program tayo, anak ko. Agawid tayo ka din? Saan pa eh? Atendaran tapay ti program, Ben. Ben, iho. Apay no agasawa kayon itanak ko. Ha? Ala? Nakababain, sir. Sa anak ang maikarikin ni Ma'am Amy. Sa anak ang maikari ti pamilyayo. Nakurapayak lang, sir. Taplo ibagakan ka, Ben. Nakurapayak met anay ka mang itasawa. Di Ma'am mo tibak lang idi. Ngam, nagtinulong kami anang imanihar iti negosyo. Anapalawan dagiti tatakal na. Saan kami anapili tagbalin ang manugang. Oray na kurapa eh. Basta na simpet. Awan problema. Nukasta, adan nagbalin ang nobyom, Ma'am Amy? Wan, Ben. Nagdan na kami pa iti sumagmamano a bulan. Ngam idi natulagan ti kasarmi. Pinikot ti babaeng agkursanada kan ko na. Kat napandan ijay abroad. Anya? Manipod idin. Jakon na kinobyo. Tamabutang akon ang masakitan. Ay, agpatatagaya man ay sukat, ma'am. Nga malinipat kun na jay. Naklon kon tigasat ko. Oray siya. Inaklon ko matang tigasat ko kan ayat, Ben. Ma'am Amy. Adla ko maipod na. Mabahinak ta. Mas sana ka may kari. Anya day na. Nakababahin, ma'am. Ibagam kit din. Kasla amok day ta na. Di ka di ibagbagan ni Papa? Nga agbagay ta ka no adwan? Well, ma'am. Amy. Si Kaman, anyat makunam, Ben. Kinapod mo na. Nabayagan nga gayatak ken ka, Amy. Ison lang ta mabainak ngagpudno. Awan ti rumbang apagbainam. Ngamin, agpada ta iti marikrik na. Ha? Oh, I love you, Amy. I love you too, Ben. Tatang, addan asawam. Wan anak ko. Kat manipod ita. Awaga mon itinanang ni nanam nga Amy. Wan? Maikari akmet lakad di amay kadwa nga inam, Balong. Wan nanang. Ngamin, agpada kayo ana singpet kini tatang ko. Agyam anak, agsagana ka nga rod. Taagawid tayon iji syudad. Taag naid ka matan iji balay mi. Agdeden na tayon kadatatang mo, Balong. Hoy, Larry! Aldawan! Anya ka matan? Nangaton dyan init ngam di ka paila bumangon mat dita? Anya kamat, disturbo kay ti panaturog. Talon dagiti anak ta, ngam kasta kalat ta. Nagsadot ka. Maturog mangan latam mong nga ramidan. Makarirang ka. Paano nga agbalbaliw ka, Larry? Marigrigatan akon. Numarigatan kan. Palubusan na kung nga agawid iti lugar mi. Idi pa lang ibagbagak nga agsinatangam di nakpalubusan. Anya nga, di nanayunan man ang ti anak ta. Agbalbaliw ka kumamatan, Larry. Pangaasim. Ano sam ti asawam? Tay sumat ti pinilim apaki asawaan. Tatang, Nagtangken tumat ngamin ti ulom ide. Anya nga ita? huwan nga ron. Dapdapag ti babawik. Ngam naladawan ti amin, tatang. Dakkelan ti sikog mo, Amy. Wan nga rod, addan ton ading ni Balong.
Wan nga ron, katagyaman na ka. Gapo iti panagipatag mo kinibalong nga anak ko. No asino dagiti napatagkan ka, napatagmatan ka niya. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka, Ben. Agyaman na ka, Amy. Ay-ayatan kamat unay-unay. Biyag, di tao. Ala, mangan kayo lang. Tado ti sagana. Dakol ababaw iti pinartimay. Tay agbalor iti 15,000 ababaw iti napartay. Iso nga idwalyo ti mangan. Way! Tanggayan na kami nga gramba. Ta profesionala inti kakaiso ng anak may. Ay na, sigurado ang mga rugay inti panagasinso ti biyag may kakabsat. Babaen ka ni Robert nga anak may. Marinaw, mapankan ijay kusina. Katulungam ni Berting ijay. Katsi ka na. Amo mamadama ti panagsaok. Disturbon na. Tila taltalang gutang ang mga minin. Ala, mapankan ijay kusina. Ay di nakman papanawin lita. Di sikati mapanijay no kaya't maw. Apa nga nawaan na kaya. Kit awan may tidakas nga ibagbagam. Kababain nga rod. Ibagadan tuman analastugkan. Ay awan bibiyang ka. Nga orean niya ti sawin na kanyak. Basta siya naragsakak. Tadi adalan ti anak ta. Adan mangyaon ka na ta iti kinarigat ti panagbiag. Lukas ta, nakastrag ka ni ti trabaho manakaw. Uwin tatang, mangrugi ako nga agtrabaho, inton bigat. Aya, ay na, Robert anak ko aya. Sika talagan ti mangyaon ka na kami iti kinarigat ti panagbiag. Ay na, mapadasan mi bitlangan ti agbiag ananamay anak ko. Tatang, Nay, di ka pala mga asawa, Robert ah. Tanay, adu pa'y tinasken abayadam ka na kami adadakkel maw. Laglagi pa, nagitirigat mikin ka, hindi agad adal ka pailang. Ananusan mi ti main inita ni jay talaw. Tapno dala pangalaan mi ti pagbayad mo, iti pagadalan yaw. uwin tatang, amok day ta. Ken malagi mo tay rabrabe yan napanak imutang iti kabangibang a barangay. Adandani akpay natindag iti rangtay. Gapo iti kinasipngit na. Uwin tatang, malagip ko. Laglagi po maamin na kita. Wan! Adu ari girigat may. Tapno makaturpos ka lang. Iso nga ita. Nanamin mi mutang tiyag namay. Taramanan mi mutibunga ti adu a sakripisyo mikin ka. Uwin tatang, di kay madanagan. Tatalaga kas tatikayat ko mapasamak. Utang ko ti amin kada kayo. Isu asubadak ti adu a sakripisyo kanyak nganak yo. Rumbeng ayamat ti kasta nga ingkay bagbaga iti anak talakay. Palpalagi paklang yanak ta. Taba ka makalipat. Ket mga sawa dagaws. Kat no mga asawa di baybay aham no kasta ti pakaragsakan na. Di pala nakasubsubad ka na ta, mga sawan. Mga aladagosay ni ti pakanan na. Kasano talangan nga yadadakkel na. Subadan na tamit ah. Marino, pagrebengan ta ti mang paadal ken ni Robert nga anak ta. Sana rumbeng nga singiran ta ti pinagadal na. Rumbeng nga yamot ti kasta. No adamaited na, pagyamanan ta. Ngam no awan, saan ta apilitan? Ay, saan ang mabalin na di na ta ikan iti kwarta? Apay, no saan agapo ka na ta? Nakaadal nga raw? Alaman? Marino, Panunutin na masyado arigrigat ta idiya. Suruan na ta agsubad. Tapagrebengan na day ta, kas anak. sana kasta ti kaya? No saan ken ka? Wen, kanyak, lita. Di kagbali na kontrabida, no di mo kaya tagurang ka. Nagsweldo ako nanang. Adto iti sweldo ko. Kayo gumatang ka ni tatang iti kayat yung agatangan. Taikakmat ni tatang. Ay na, itad mon samot amin na sweldo mo nanak ko. Saan mangibati kay ti kwartam. Uwin nanang, adda. Idulin mo kit di daytan. Agibang ko kay ti kwartam. Anya dyan ang agaw, Robert? Nagswildukan. Uwin tatang. Ay, Adto iti para kada kayo. Nan, yawat mo adagosain. Tada nakasagana agatangan.
Ay, idulin mo day ta para kanya kanak ko. Ibang kom. Tapno at dati para iti masakbayam to. Ay na, di ka kitalaan, Lita. Agin-agin ka pailaan. Enjoyin ta ti agbyag na namay. Tabakit kinlakaitan. Naimbagit ti anak ta, taubing pay. Ado pa'y atawan ti panagbyag na dito'y lubong. Ngam datangay, bakit kinlakaitan? Manula atawan ti panagbyag ta dito'y rabaw ti daga. Uwin ngamin nanang. Ipapasyo ti aginjoy. Saan da ka pa kadanagan? Taos to ti kunan ni tatang. Ubingak pa'y nanang. Ado pa'y ti gundaway ko nga gurnong para iti masakbayak. Basta da kayo kinitatang ti priority kita. Gatangin nyo amin na kayat yo, nanang. Robert, insan. Gumatang ka mamutitilako ka sapatos. Nagpipintas na gitilakok. Adto ti brochure. Mangkita ka ta baka da magustuhan. Ay, saanin insan nila. Adapay mo ito'y sapatos ko. Kan awan kwarta nga igatang ko, insan. Anya? Di ka pa nagsweldo ay insan? Nagsweldo ako na, inted ko kadananang kantatang ko. Na, intin mo amin. Wan, nangibati kahit allowance ko. Anya? Ay, sapay day tan sapay latay sigo da sapatos mo insan. Nabaybayagan day ta sapatos mo. Sa nabali ayin santa, natibkar pa'y might. Ado pa'y atawin ti abutin na dayto eh. Manghala ka mo't iti kasinukat na ure may salaang. Saanin insan? Inton maminsanan. Nagmurang mo tayo ref tayon, bakay? Sukatan tayon. Anya, apay asukatam ka mayat paylaan. Nagmurang nga ruday. Uray punasam, sana may kat ti murang na. Kun basit ya ref. May mayat mo lang no dakkel ti ref. Tan ano ti may karga. Pangalaam ko mga ruditi gatang mungay. Kaya anak ta. Umada ni man ti sweldunan. Kakaisuna dakkel ti sweldo na iti trabaho na. Marino, saan ta nga ipanamnama amin ken ni Robert ti kasapulan dito balay. Kan mabalin pa'y Jeref, urayan tayo amadadaal asa tayo sukatan. Kaanon to pa'y ngay amadadaal. Namureng nga ruday, nagalas ti buya na. Ay, di ka lamasya ni dya anak ta. Kanayon pa yan nga overtime. Awan maururnong natalaang matadagos ti sweldo na. Wala, tamo na ti responsibilidad na kadata dadakkel na. Ay, Imbes kaya di maragsakan ka, takas kin ni Robert yung nagbaling anak ta. Nanakam, naparabor, saan nga imot, kin amu na ta panunutay na naganak na. Ay, nasakit ti sikit ko Ne, apay nga itatang. Nabannog siguro. Naktangan na nagparaspas si italon, idi kalman. Ay, awanay. Lumakay da taon. Adon, ti marikrik na kanasakit, anak ko. Agi na kayo ngamin tatang. Ay, dahi tangarod mo ti pampanunutay, anak ko. Uray ta, adda kamutan namang tulong ka na kamay. Kitwan may tatang. Siya akong trabaho para itipagbiag tayo. Iso nga ginana kayon. Ala, ananusan na kami anak ko. Uray ta, bakit kinlakay kami ni ti inam. So magmamanulangan at awain ti panagbiag may dito lumaw. Iso ano adakid dawon may, ipaay mo, wine. Tapno maramanan mi may, tisaan mi anaramramanan, iti kalabais. Uwan tata, talaga ada kayo ti priority iti biyag. So badak ti adwa sakripisyo yo kanya. Iso nga ginana kayon. Tasyak mutin ti agtrabaho para kada kayo kaninana. Marino lakay. Apay abinaybayam mo't tenji talon. Di ka mo't nagbuno-bunan. Sanay, kasjaynan, tamakabannog mo ti agtrabaho. Lakay na taon, bakit? Anya, napigsa ka pa'y mo't. Awam mo't sakit mo. Mayat kit di ata exercise mo na jay. Ay, sanay, makabannog. Pag inanata mo tin panawin mo tayo, tapno nanamun ta tirigat ta ng papaadal iti anak ta. Kakaisuna nga dan trabaho na. Akat, alangan nga ipanamnama ta amin kankwa na nagiti kasapulan ta. Isumot tinag ko na, nga iso ti makamo iti pagbiag tayaw. Saan ta kanon nga agtrabaho? Aginanatan. Ay kat siyempre, mabain la siguro kan ka iso akas jeti imbagaan na. Ay, basta. Aginanata mo tayo. Uli tayo.
Sumagmamanulangan na tawagin ti panagbiag ta. Isuasakbay ang matay ta. Nanamon ta pa'y mutiag na maya. Tapno mapadasan ta mo nagiti santa na padpadasan ni day. Atoy nanang, tatang, inggatangan kayo ti saggay sa kayo a cellphone. Touchscreen a cellphone na kita. Ay na, ay nagmayatay. Mapadasak mo't lang ang tag cellphone iti kastaw, anak kao. Uwi na, tatang. Kaya't ko apadasin nyo amin asaan nyo anapadpadasan. Ay na, gimatang ka pahilaang. Kat adamat cellphone mikan ni tatang mo. Anya mo di cellphone tangay. Saanin nga usot tikas niya ay. Di kipa na cellphone. Pangusaran ta ko maitikas ta cellphone ngay. Kadatamot la dito'y balay. Kit usarin ta pagpicture no ada papapananta. Anya pa'y ti kayat yu agatangag, inton sumarunong agswildo tatang, nanang. No siyak, awan. Agurnong kakit di iti kwartam. Ta pangasawam to. Sa anak pa ang mga asawa, nanang. Tay pamaysak pa'y atensyon ko kada kayo kan ni tatang. Kabayatan na si bibiyag kayo pa'y laeng. No siya, tay dakkel man na TV anak kao. Tay kaslari daw, ti kadakkel na. Ay na, nangina day jay lakay. Sige tatang, ikarigatak to agatangan. No kasapulan ang mga alak iti hulungan, mga laak. Tapno maipaay ko laang ti kalkalikaguman nyo. Ay, agyaman na, anak kao, Ay, Nabayag ngamin nga rapaap ko ti maadan iti dakkel a TV kay. Jay kaslari daw. Sige tatang, mapatgan tikid daw yo. Ken generator ko anak kao. Tanay, pasaray ag brown out dito lugar tayaw. Ket kasapulan ti generator dito balay. Sige tatang, ngam unain tayo pa'y agatangan ti TV Sumarunon to ti generator. insan, gumatang ka na itilakok. Nanayunan tilakok. Sapatos, bado kan dumapay. Adto ti brochure, mangkita kan iti bado kan sapatos mo. Sige insan, ikitaan man nga rod dananang kan tatang. Akat si kangay, mangkita ka mo tanay ti usaram. Saanan insan? Para kadananang kan tatang langin ti katangag. Ay na insan, gumatang ka mo iti kagawaam. Pasig mo't adaan ti kan angkel tikat katanga mo. Gumatang ka mo iti parakan ka Saanan insan? Sana balikan nyak tao bingak pa'y. Ngam dananang kan tatang, kit addan idadda. Kit ti kayat ko. Sakbay amatay da, maipaay ko amin na kayat da. Nangruna ka ni tatang. Diyak kayat apaayan da nyaman na kidawan na kanyak, insan. Kasano ngay, Miles? Ada kadimot lang namnamakin ka? Alam ko naman na mabait ka, Robert. Saan ang narigat nga ayaten ti kaskan ka? Iso na aklunan ka? Nahulog na ang loob ko sa iyo. Mahal din kita, Robert. Agyaman ak, Miles. Ay ayatin ka. Ikarik adikan to'y suksukat iti ore asino. Si kalaang ti babaya nakarik naak iti nagpaido mga ayat. I love you. I love you too, Robert. Kaya't kaayam-am mo kadag iti dadakkel ko, Miles. No, okay lang kin ka. O sige, gusto ko, Robert. Amo, Miles, balasang kao. Ubing ka pa'y. Makasarak kanto pa iti adayaw, anasaysayaat, ngam ti anak may. Pasensya ka na, ngam saan mi pa'y ngamin akayat na makinubya, ken mga sawa ti anak may. Ta ubing pa'y mo't ni Robert. May mayat mo't laeng no ipapas na pa'y ti agbaraw. Kasta mo't kin ka. Ipapas mo pa'y may ti agbalasang, Miles. Tapno ma-enjoy mo. Kasaritak tumot laeng ti anak may. Ibagak tagsi na kayo pa'y laeng. Saan pa'y laaday taas sa asawa ti pampanunutin niyaw. Ubing kayo pa'y. Ipamaysayo ki detect trabaho. Tapno makaurnong kayaw. Iswala dingitag, ngam di mi pa'y kayat na makinubya ti anak may. Kutsapay ko mata mangrik na ka iti dayta na ibaga. No kasta insan, pimanawan ni Miles? Uwin insan,
Ay kat surutam ay tinapanan na. No talaga mo't la napatag genobiam kan ka, surutam. Ay wam. Kayat nalatag pa'y ayo day jay. Tada sakitan kat nga rod itimbagan niya angkal kan kwa na. Saanan insan? Nasakit man ti panangisinan kanyak tinubyak. Aklonag insan? Ay kat ilaban mo tayan ayat yu Saanan insan? Tadyak kaya't agumura ni tatang kanyak. Anya, ay sus, narigat mo't ano na ang kalatan ti awawatam. Panunutam mo ti bagim insan. Saanan insan? Ano saklatan ti kastoy? Basta maipaay ko amin na pagragsakan na nanang kintatang. Anay. Oh, Ay, apay nga gigamam ti barukong mo. agsakit nga rod manan insan. Kaslag kupit ti panagangas ko. Anya, ay sus, agpa-check up ka na insan. Saanan insan? Gagangay la siguro da ito eh. Taimbati nakit nga rodin tinubyak. Ay na, idi pa lang ay bagbagam ti kasta kanya kinsan. Nabayagan day tamarikrik nam, sana ya. Sagpaminsan magkidi insan. Sana ka na yun. Okay aklang insan. Gagangay lang da ito eh. Apay, di ka maasya ni dya anak ta. Kanayo nun analiday, manipod pinagsinam ida itinubya na. Makailiwliwag tumit lang May mayat mo't lang, no ipapas na pa nga umuna ti agbaraw. Tapno ma-enjoy na. Kasano ko mama-enjoy na, kat balay trabaho matlat ayan na. Dandan hindi mo pa'y palubusan nga galiwak sa iti anak ta. Kan ti kunam kide, di mo kaya ta mga asawa ni Robert. Tamabutang ka, amay sardang ti panangtad na kan kay ti kwarta. Ay na, sumanao ka. Sa nabali tanong na taytan, timutin bagbagi na ti panunutin na. Tawan tanton, asuportaran na. Nanang, agsagana kayo. Tagpasyar kayo kan ni tatang. Ha? Sa dinaw? Da kayo, no sa dino ti kayat yu apapanan. Kayat kanu ngamin ni tatang tagpasyar. Isungay kan kayo iti kwartayo kan ni tatang. Tamapan kayo iti sa dino man akayat yu apapanan. Ay nasaanan, gastos laang dayta. Kahit adamot gastusin nyo, nanang. Kas iti kanayon nga ibaga ni tatang. Sakbay ang matay kayo. Mapadasan nyo kung matisaan nyo ang napadpadasan iti kalabas. Ay na, saan nga amin nga ibaga ti amam katong palam. Para lang iti pagragsakan na ti pampanunutin na. Basta ti kayat ko, agragsak kayo, nanang. Amin asaan nyo ang napadpadasan. Masapol ang mapadasan nyo itan. Kabayatan na si bibiyag kayo, pay. Katuray mo't sika, anak ko. Adumot, dagiti saan mo ang napadpadasan a kinanamay. Tadimakkel ka mo nga rod amarigrikat, anak ko. Di da kon panunutin, nanang. Sana bali. Taadon to pa'y tigundaway ko amang padas kadagita. Ubingak nga adayo ngamda kayo, nanang. Iso adidak pakadanagan. Igatangan nakman iti motor kaw, nakaw. Ay, automatic. Tapno nalakala nga pagsurwak. Ha? Kit uwin tatang. Ngam tay hulugan ti alaeg. Tawan pa'y pangkas ko. Sige, okay lang, nakaw. Pasensya ka na. Siya akaw, ti paggasgasto sama na. Kaya't kung kami napapadasan matya da motor na. Kutsi ko ngam nanginan sa ti kutsay. Isu ang motor langay. Awan problema, tatang. Basta pakaragsakan nyo. Nakasaganak ang mga ipaay. Gapot ta ipatpatag kayo. Mangantayon, isardeng mo pa'y latimang punas di ta motor mo, lakay. Itay pa'y lapong punasam na ita. Manganan, tay nakmutriingan di anaktan. Ay da, di mo disturboin. Tanapuyatan na nag-overtime idirabay. Bayam amaturaw. Riingag, tamangan pa'y. Ituloy nan tumanan ti maturog no madamdama taday op namut ita. Mala, ingka nga rodringan ay, taumaya ka. Robert, anak, agriing kan, aldawan. Mangan ka pa'y anak ko. Ituloy mo to ti matu. Robert? Apay akas to'y. Kaslasan nga gang angas to anak ko.
Robert! Diyos ko! Robert! Robert! Marino! Marino, umay ka! Tiyanak ta! Sahanan nga kangangas! Apay! Ni Robert, saan mo tingagangas? Robert! Ay, mabitlay! Inak mga yabit, pangiluganan tayo dyan, akta! Taray tayo sa ospital! Robert, anak ko pangasip, tagbiyak ka. Robert! Awanan lita! Saan na na-espal, tibiyag tayo, anak ta! Robert, anak ko! Nakasingsing-pot ka. Lumapayan at ay ka. Anak ko! Robert, anak ko! Pagkawanan na ko ba? Yakpulos din ang lama! Gaumuno na kamot kaya mamatay! Nakabay ang nanakal ba? Bilat ka mami na kintaw ko ka. Naman yan! Gaumuno na kamot kaya mamatay! Nakabay! Anak ko! Makawanan na ko ba? Konsensya kita, anak ko! Nakakaasit ya anak ka, Marino. Nagsakit ka, nagrigat nga aklunan. Taimbes nga iso kumanto timang itabon ka na taadadakal na. Saan tabaliktad matan? Ipatpatag na kaunay, Robert, anak ko. Katagyaman kami. Hindi kinaimbang nga impapakay mo ka na kami. Robert, patpatkan kaunay, anak ko. Patpatkan ka matunay, anak ko. Pakawanan na ko ba? Nga pwede pa nang upoblega ka itikal na ba? Pakawanan na, anak ko! Biyag di tao. Agkasartan, apa man na makaawit ha, Kiana. Umdas ka din ti urnong tabangi. Laglagi, ma'am. Narigat agdardara sudos asumrak iti estado ti adan asawa na. Sana pareko ti kwarta. Adamat urnong tan, saan ka di? Pinagpaarami ta iti balay ti daddo mga urnong tabangi. Di ka madanagan. Adapay sa baling nga urnong ko ditoy. Sige, makaamo ka nga rod. Ngampanag ko na, nasaysaya at no agurnong tapay. Sa tanto panunutan ti kalaysa. Kaya't kung ti maadan iti anak, Kiana. Uri siya nga masapol nga isaganaan ta iti husto ti panagsimpatan. Yana. Nasyak, awan problema. Kaya't kumatan ti makikalaysa kan ka. Ngam awan pa'y unggas nga ornong ta. Nayunan ta kumapay ti ornong ta, bani. O sige. Nanya ti pangadeng mo. Iso ti masurot. Magagaran ako ng agbakasyon, Yana. Kailiw ka una yan. Kailiw ka matan, bani. Urayak ti panagawid mo. O sige. Ipapastan ta ti agin niliw. Inton makabakasyon na. Agawid kanon ni bani iti mabiig lakay. Kastaya. Kaano ka now? Diya ka mo, di namot imbaga ti eksakto a pizza. Basta mabiitin kuna namot. Ay, sigurado man nga agdiretso iti ang tinubya na.
Wan nga road. Ngamanya ngay. Nobya na nga road. Kanayon ko ngay baga ngay kasarnan, tapno makapututain. Manutawanan, aupay la putot na. 30 nan. Wan nga road Ngamdidan sapay mo't kayat ti agkasar. Urain talatan no kaano ti panagsimpada, bakit? Sa dino nga tati ayan niya na. Diyak mo't makita dito airport. Awagak man langin. Kailiw kong tinobyak. Hello? Hello. Yana, sa dino ti ayan mo? Sorry, Bunny. Kailangan anagulang maditirit na. Anya? Anya't mapaspasamakan ka. Diyak mo, Bunny. Ada kita dito lugar danti. Sa dino a lugar. Dito'y Davao, Bunny. Nagadayo mo tan. Naira na nagpasyar kami. Ngam kasto'y matandirit na. Banog ko la siguro da ito'y nagbiyahe. Di nakpakadanagan. Umayak dita. Saanan? Aday unay dito'y. Kan ang mga numayaw-awan ka. Maditirit na. Makapadanag ka madyana. Sana bale. Agawid ako ni Timabi. Okay nga Rod. Aganad ka dita, ha? Juan Bani. Pasensya ka na. Kailo ka una yan. Ngam talaga ang maditirit na. Iso asaan ka na sukon dito airport. Sige lang, maawatak. Basta agpaimbag ka. Urayak ti panagawid mo, Yana. Kahit kumusta di balayaw, nalpasan. Untatang. Dahito tila dawan ti balay mi. Nay! Ay, dakil mo gaya ang baraok. Wen, tatang. Niya na tinagpaaramid iti dayta. Mabalin sa amot na pagnaidan. Mabalin ta finishing lat kurang nan. Kahit nagkasar kayo ang araw. Inton sumaro na pa nagbakasyon ko na, tatang. Nagpayagay. Kaanon tupay ngay. Kani mapaanan titawan. Agkasar kayo. Uray simple la a selebrasyon. Ay, bayan nyo, tatang. Kasaritak pa'y tinobyak. Hello, Yana. Kumusta kan? Naimbag ka din? Juan Bani. Agi tatako nga. Kaya't ka makasarit. Apay ngagsangsangit ka? Ada ka di pare ko? Ibagak to apaman nga kita ta. Umay ka dito ibalay ta. Adaak dito yan. Sige. Umayak adagos dita. Bye. Yan. Kailiw ka na. Payakas ladakal ti tiyan mo. Masikog ka di. Bani. Masikog ka di, Yana. Sumra ka. Iti o nagtipagsaritaan ta, Bani. Pagkawanan na kuma. Apay ana aramid mo ti kastoy kanyak, Yana. Apay aliniputan nak. Ididay chay, Bani. Awan kamin. Taintarayan na kunday dya lalaki. Manuabulan ti sikog mo. Nasurok nga upat, Bani. Diyak kumapay agpakita kan ka. Nga makonsensya ak. Kan kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ket, ayan ti lalaki ang nakasikog kan ka. Awanan. Napanin iti abroad. Nailaw anak lang, Bani. Iso apakawanan na kuma. Sikat ti ayayat. Ngam na di mapakawan. Awan ti maramida. Diyak pala mo ti sawa kita. Ladingitak. Ngam nasakita anak iti husto. Iso apo manawak matlaan. Awanan. Naluko kan anak ko. Nanang. Sinaamon day di babae. Total, saan kayo pa'y mata nagkasar? Naimbag ki di at adi kay penagkasar.
Ada mo pagsayatan na itantan-tanti kasaryo anak ka. Papanawa mo ni balay mo takukuha mo da balay. Makonsensya mo tamang papanaw kan ko na ijay. Kan masyanak. Tapi nanawan mo tenti lalaki anak kasikug kan ko na tatang. Ay, Anya. Apay asikati makonsensya. Isukumaa ta nagaramid nga ron iti kalokwan. Lipatam da babae. Sinamon. wan anak ko, sinamon. Manangalilaw mo't gayam da jayan. Kunamno asino akasisingputan, ken kaumaan a babae. At damat gayam ilamlamang na. Sinamon. Anya nga taman ng tipa kada ito babae. Ikaw mauawag nan. Hello? Addaak dito ospital, Bani. Nalisaw na. Ha? No may nagsarungkaran. Pagyamanak. Ngam na ginakon kaya't ang makita. Awanin ti maramita. Basta ay ayatan ka, Bani. Yan. Nakasagana ka mong sunyit, itinagkurangakan ka. Pakawanin na kuma. Kaya't ka makita kan makasalita. Sa dinong ospital ti ayan mo. Taumayak. Napanan man ang anak ta. Nagkuyog damanan na itinubyan na. Ay, anyan. Kung nakasinaanan ng sinublian naman ay. Ay, tiyak mo no anya tinakita na itidaychay a babae. Kadi na malipatan. Manipod na alisan, nagsinublyan damanan. Nabayag mo nga main nga da relasyon da. Wuna, ngam ti pagdanagak lakay. Ang mga nuulitin ng tumanan tinaramid na. Ti panang loko na iti anak ta. Nadanakam di anak ta. Makamumutin ano itulok na alukon daman ay. Binagbagaan tamutin. Awan ti pabasulan ng tao no bilang ulitin naman ay tinaramid akin ko ana. Agyamanak, Bani. Talaga nagtanok ka nga gayat. Awanan ti umartap iti kinasayaat mo at tao. Sapay la ko ma. Talinak ton paldaangan pa yana. Ikarik, Bani. Ay ayatan ka. Si ka laang ti lalaki iti biyag ko. Nailaw anak laang idi. Agsubliak iti abroad into no maalawas. Iti sumaruno a panagbakasyon mo. Agkasartan ton. Ita ko man. Ngam atrasado mo ti aldaw. Sana bali. Pagsagsaganaan ta. Ken sana bali ta dan balay ta. Sana na problema ti pag naidan tanto into nagkasartan. Umadaniman ti panagbakasyon dyan nagtabakait. Wan nga road. Mga sawa mo't siguro. Hey, sapay la ko maa. No, awan man ti kalukwan nga inaramid dayjay. Ayana. Ay, adda nga min kamalijay anak takag. At ayo dito'y balay tinang ipatakderanda iti balay da. Tano adda ko malaeng iti asidag, mabantayan ta ti agbalin a manugang ta. Makita ta amin agaraw ken aramiden na. Buwan nga ron. Tirigat na kat adayo met ti lugar tayo iti ayan ti balay da. Kasano ngay mabantayan ta. Malaksid no ilako da. Tagumatang da iti sabali a balay dito'y lugar tayaw. Urayan nak ha. Taapaman na makaawid ak dita Pilipinas kat agkasartan yan ha. Kaano nga ron ti panagawid mo, Bani? Basta itaabulan. Magagaranak nga ro din nga agawin yan ha. Sige nga ron. Urayan ka, Bani. Bye. Hello. Idintip man. Apa yakas jay? Aday ta, ada akon dito. Agtuktuk akon. Maklat-lakit din yan
Tadi na mo ti isasangpot ko ita. Sino ka kadi? Ha? Siyak ni Bani, sir. Ti aking balay dito ay. Sika, sir. Sino ka? Siyak ti kabarbaro nga akin kukway ti na ito yung balay. Anya? Sir, kasano na pasamak data? Ginatang ko kaniya na ito yung balay, sir. Anya? Adayta, naiblock ko ni Bani dito'y Facebook. Awanin ti pang kontakan na kanya. Sa bagay, awan ti rumbang apagbot nga. Ngamin, amok anasingpot ni Bani. Di naklakit di idarom day chay. Ay na, nagado ak kwarta daytoy. Pangrugyak ngagnegosyo daytoy. Yak ay ayaten ni Bani. Takwarta laang ti kinayat ko kenkwana. Iso adya kun agpakpakita pa'y kenkwana. Kat naawaga mo, dayjay a babae, anak ka. Saan nanang? In black nak iti Facebook. Anya, kat kasano nga rodaytan ngay. Idarom mo laang ang. Saan nanang? Agruam dayjay a babae. Ikam iti pagnakman na. Saan lanam na minsan ti panang loko na ka? Nanang. Idarom bukit din anak ko. Masapol ang mabawim di naglakwan na iti balay mo. Baybayan nyo, nanang. Ni Apo Diyos latan ti makaamukan ko na. Ay, nasingpot ngamin unay dyan anak tabakay. Ngam gapoy ti day taki nasingpot na. Abuson matan na ya babae. Agasam day ta. Nagrigrigatan ti anak ta day ya balay. Ngam linaklakan na tinangilako. Sana intaray ti kwarta naglakwan na. Talaga siguro akas deti aramid da dya babae. Timang luko iti pada na ataaw. Ay, masaya nga naklaang iti nagbambanugan piman dya anak. Ay, uray siyak Sino nga iti sana masayangan? Kat nagdakil agatan ti pinangpaaramid da iti balay. Angem, awanan ti maramidan tayo. Tadimot kaya ti anak ta ti agdarawm. Rumbang kumaamay darum day dya babae. Ta sigurado. Ulitin nan tumanen ti mangluko iti pada na atao. Amangan no ad-adon tupay atao ti lukwan na no bilang laeng. Nagpintas ti nagatang ko alugan. Second hand, ngam napintas pa'y lang. Ay, masadotak ngagnegosyo. Iso nga inggatang ko lang itilugan di naglakwak iti balay ni Bani. Apay ngay, jakmat maiprenon tilugan. Sapay pasalog. Idumpar ko langan. Nadamag mo, tinapasamak iti dayjay a babae, anak ko. Wala nang. Natayan niya na. Ay, anyan. Kita man lang agpaiso ti biyag anya. Ay, nalabit, nakarman. Gapo iti madi nga aramid na. Nanang, tatang, aga product manan. Dakdakkel ti sweldok iti pagilya ng papanak. Ngamin, triple ti sigud as sweldok ti masweldok ijay. Kasta aya anak ko. Wala nang. Kat patsa ka makaurnong ak adagos iti pagbalay kung tumanan. Ala kita anak ko. Tamangan numaluko kan tumanan. Wen ka raw anak ka. Agandat ka tamangan no maiskam ka manain. Saan ang tatang, nanang? Adan nagnakmak. Amok ton tiar aramidak inton sumarono. Sana ko nabastag talaklatan iti sabali a tao.
Nang runa, no maipapan iti kwarta.